Mesama wo akwaba biem e de ba Bible Se Sen dwumade so sadia ye di kan akadada no ye hwe ensem a ye maame duku no wo Ireland na yakopon e de ne ensem ama ne se o meka nkire oman Ghana wa fly all the way to Ghana wa Ghana ni but Ireland not here ana wa yakopon de ne ensem ahye na no se o meka nkire oman Ghana na ensem a o ka ni na ne se yakopon say yen suspend electoral commission and suspend about to afi we me eba beto no yen suspend about no that is number 1. Number 2 na yen interim government no onye president and na when you obi ono na ye de ni si honom ama na hwe online ne so te wo say de di ekire beba ana ebiem de to so miensa na regions ni na no oyenyi leader baako town bia nyi leader baako na afi yeyi sa leaders we mu ni na awie no afi oman yi na no yenko nyankopon anim yenye 40 days 49 fasting na yensumu onyankopon so na I believe say yesu ogu nyankopon so no enu akire no onyankopon ba kire ye ne ayenye enu cha hana ye de yenko motwetwe ni oduru ye ansa ne yekọ commercial break no nti ne ba beto so afiri ase nti maame nti me fa ne say yeyi leaders ni na awie na say ya fasting na wie no what next ya fasting na wie I say ye leaders no ne be hu kwan ya omo de o man ne be fast okay leader na ye no ono na regions leaders ye wo omo ni nyina nkro ne leaders nkura leaders no sa leaders no na be hwe o man no o minus sie wo mino si kasem wo mino nkoso okay anyway ba be nti na wo si yenyi interim government ye opani kwabna dufuo o si wono enanim wo man ne ho abakosem enu nti wo be kire yen wo man ne ho abakosem bibia wo man no ho bibia hinta wo si ma papa no nanim okay enu nti no wonu ne be okay wonu nanim sese wonu nko ni pani a waka wonim oman ne bobe okay enu nti no na ye ko yenim no apart from oman Ghana no yi kire bi asa abafa other country bi ho ana say oman Ghana nko na yakopon ada wo ye di a kire wo yi kire abai eye yi kire no efa America United America and UK and France eno so no me ku kire gu pen drive so me di bi call France embassy me di akoma France embassy ana me di bi nso akoma UK embassy ana me di bi akoma America embassy do menti omo obi anka de but me di akoma omo me di me yesumafo na eno no ni atia ni se mi hu entroye bia na ya tro no se money eye MAINE money ti mi hu sa money no ana mi bi se awrade se na sa money no eye de be ade ana wo yi kire mi ana wo be kire se o kire se emre bi na eye United States no eye Atlantic coast no say eye north eastern the next state no ye north eastern enti sa north eastern no na ni square miles eye 33.215 square miles the square miles nyankopo twani na akire ena kilometers awom no eno so ye 86.027 na wa kire se oman no capital ni efre no Augusta enu nti
o kire se na America fo any Spain fo wo ntokwa okay enti America fo no e de sa ship no sa money no na ye ship okay enti wo mo di free America na ammunition se ewo mu no crew fo a na ewo mu no na wo mo nyina na crew fo no ye 354 okay ene na ewo mu okay enti wo mo free na o chese sa da no nti na me kan asem no 15th of February na 15th of February 1898 15 February 1898 sa money ship no free America okay ebedu Havana Cuba okay harbor okay enti Havana Cuba harbor no ehọ na block adebi wo ho enti no ship ni duru ho no no unknown explosion bi explode ship ni ma ship no sinke okay enti ship no sinke ye no man ship no sinke ye no enipa 266 na ewu ye enti sa America fo nim France fo nim sa asem no UK fo nim media minni ni se sa abre no kura se no America fo ete ase no obi ate ase enso onyankopon abeyi a kire me wo se min kan kire wo mo se sa block ade no esan wo ho wo se block ade no na on se na obi bisa se na block ade ye de ai block ade ye se obi atu amena okay na obi so wo de ade asam so no wo asan ye guso na bia eye ka kwa mu na ka eba ka no esiso a bemem okay enti sa na block ade no enti no o si sa block ade no na northwestern France okay wo si wo mo ye sa block ade no northwestern France for wo mo ye sa block ade no enu nti ship ni duru ho no na na eblo ye okay ene sinke ye ene kum enipa 266 okay sada no it was 15th of February 1898 okay enti nanu 15th February ya no e mark 126 years na sa asem no esi ye okay enti wo si sa block ade no kura no na che say zip code a sa bre no o mo di operate ye no na eye ME capital M and capital E enti wo si se no block ade no eda ho wo ho enti America fo hwe ye sa Hamas ni Israel fo topa no se America fo move troops bia free America de ba o mo nsan ete se no de onyankopon atwentwen ya ye adehie bi e behwere wo mo nkwa onyame no mpe okay enu nti wo se men kan kire America fo enti wo yi ship a wo mo de ba ne kire me okay eye January ya ship no na ye fita okay eso wo se fish ship ni de Villa ship na sinke ye no da bi se no de o mo de ba no eye sa na de Villa okay enti se wo mo amove ship bia se wo mo ba bi ko o mo aduro no o mo nsan wo mo achi okay enti no first ship na explode sinke ende money the second one ya o ma move ede ba no ede Villa okay enti onyankopon anum asem no wo se block ade no da so wo ho me no
Mini wuti asesi a blocker de ni blinky. E blinky enti se wo mo di saa ship no duru ho. Na explode a. E befa e pone so. E befa Belgium, Holland, any Eastern world na kopim UK. Ene tsunami bi e bo mrebi no eno kura ye ketwa. Ai. Enti ehu pa anti no mo mfa onyame asem ni agro fi se me ti wono minim mani minim bibia onyame na chiro me onyame na aka eyo onyame anum asem enti se America fo se me boa omumra bonten no omumeka okay say on the 15th of February eye 126 years ago ni say ensia omumeka okay okay nti where US for the and you know what let's say yes blocker de no so France for say America for na say France for anko kwanchi sa you know I was zip code no capital M and small e okay Se Sen no first one here capital M capital E Se Sen here capital M small e okay enti se wo mo anko kwanchi a na sa de no explode a eno so ebe say France nso nyina so ade ne ye enoma mienu say America for Villa no ma eba ebeduru onoma ebe explode ana say omo amanso na se bia Yankopon ya adom na ensem ya ye ken etimi to maso na so mogitum na so manfa Villa no ama it will get to a point in so sa you know explode on its own okay and the conversion on befa ade no explode on its own say eno na maka no zip code no omo anim okay France phone nim omo nim zip code no okay enti no wo say wo mo ko lucky okay oh wow atiefo ahwefo masumo montage ayi America for na montage France for so munim bibisa yes prevention is better than cure na anko explode anko fa ensem bebrama enti no yate US for there yate France for there na UK for so we UK for there omo there no me pese me hu nana otumfo okay okay ti beni otumfo be kwa akokasa ansa okay if you say UK for there no onyankopon yi edin bi kire me okay wo se omo ye Felix okay ena Wales okay ena Malis okay Felix Wales ena Malis okay now Felix Malis na Wales omo den wo se enipa bi no okay I say busuaku nipa na omo wo America omo wo Canada omo wo Scotland okay enti no womo no ana sa ensase no womo nsase Scotland Canada. New Zealand enti no UK for no de onyankopon se men kan kire wo mo se wo mfa obi asase okay emano anti eno no de gise me ko otumfo ho ana me ne no akoka eno ho asem na one UK for so akoka ho asem anti eno de mi do masem ne do mo mfa obi asase ma no okay enti no se no onyankopon se obi ani obi aso okay oman bia eni oman bia so oman bia fa oman bia efa ahudie ema no oman bia fa oman bia fa ahudie emfa ma no oman bia ni ne ho
ene ne so ne ho ene ne so na maame oman bia ene ne ho so yi na me fa anse ye ba yen oman mu Ghana ha se ya yan krampo ni ntimi enhwe ye ho so yi yen fa ne say esika sem Yankopon emayen every resource a ka wase say de ye sha ase ye kan a ka betimi ama yankase ya de ye ho so na enoma Yankopon de man na ye de ama aborofo yi na esi IMF na ye ko jiska eti ko be ne be fa so a ye be ka che mrofo ama yankase ye de ye ho so ona se wonyame ne ka kire wo aborofo edidi obi aso no wo si obi ani obi so o man bia ni ne ho ene ne so I mi hu 1824 okay eche se mi hu 1824 okay ana mi hu 2024 okay 1824 2024 okay eche se mi hu 200 okay ana mi bi se Awurade se na saa ade no so ye den wo se 1824 to 2024 na ye 200 years okay and the researchers for researching okay and you know what I say a census year okay me kwa me bisa say Awurade na ye den ya was census okay and was say a census year and 200 years bia no wo kan nipa a census year and you know o man bia kon the county of origin okay obianko the country of origin okay. Country of origin for census the whole world okay nyanko kan no okay nti so obi e kwa ye kan ni yobes onsan obedi masa akọ bi ofuri baya na say no de minim ho ase okay so o ma bia come the country of origin na ye nko kan no okay na wo ka bibi say ye de bibi ama abrofo ya nananum mfa bibi ama abrofo me fan say yes abrofo na na e be faaye yemfa bibi ama abrofo abakwasem kakra meni se mra amrofo ne baaye no se bia omo baaye no milo no omo de baaye a na ebian gold a Yankopon de amaye se e ka yemfa nye oman ni ye no ebi omo maye milo na ye nananom na sesa gold na ma wo mo isi a no obaga na ase ya ye no ma ebra ye wo no ye resources no if I say gold ye too gold na ye ni ade bia refine gold no e wo Ghana ase enu ti no emrafo no esa na omoye den every come omo no ma refine ni no mo nya percentage recently dem tie ni mpo say out of about 100% no emrafo ni percentage omo wo is more than the percentage ayo no nti na Onyankopon se obi afa ahode ma no na wo ka say ye bibia eno no na e wo say yesu yesua e wo say yesua ye yes enkosi daben enti no me bisa me hu say na se kura ni school a ye kọ de bia school no a ye kro no ye kọ school no ye den edien ne ye kire yen wo school enti no se yen ya te ho ye mem na ye nkire ye se de ye besi aye akwan ye nkire ye se ye besi aye ka enkane no na ka Africa ha nyina ne ye cars yes uko Nigeria ne ade no mo ye cars na esan se maka tro me si wo man no Ghana no eda wo man ne so no ena di sa enome ena da wo man o haw ni nyina enti se ye yi sa wo man Ghana no free wo man ne so ni esan fa sika asase the land of gold e di to wo man ne so a o man ni be ko nanim yanko gibosia yanko ya hwe ye ni ankasa e wo se ye ankasa yesua ye se wate yes enu nti no wose yenyi leader enti no se wo ya Accra leader na wo hwe se de enkran pan capital capital ni sebi efi capital ni fi ya na me wura ho na me yam hihye me omo se mira bi one direction for bi ba ha one direction for omo UK okay omo ba aha Emma, I must say one direction. Say,
enkra ahabon oh yes na Ghana fo bu afu enkra mo bufu sesen ayi champagne enti mu penifo wo sabi wo manum na senye nku nnome na da wo man so a enti wo man betumi ayesei ha ene wo man betumi ayesei wanyame so obeya de fufuro enti ni yenhwe wo no a wo si yenyi wo man ni din Ghana no mfiri so number 1 okay number 2 was see yenyi interim government was see abatoa na ye beto no yen suspend say enye government asem ene ya ka say ya see government see won me enye kwan government say nipa bi wo sika ko government da bi enti leader na ebeka mu ewu ya nyina obi amonye mo kwan mu amoti e wo say yesua ye na mama ewo mu se nyame e de din na ba for interim government no ye suspend abayin so ye beka se Akufo-Addo na to sisi ye enti no Akufo-Addo no on ka se say ye suspend na ye ono na ye still the president ye interim government di ase bibia eni ho biem ye interim government no say Kwabena Dufo na ye interim government ya eno ano no enti maame obi busa say enti why na be declare Kwabena Dufo ne say one na ye the interim government say na government ote so oh okay government ote so eni nti say no afa na mi guso mi tie mpanimfo mepo otumfo ho na mi firi hono mu a na afei mpanimfo tie me no omu ha eye womo eye enti no se ne enti no electoral commissioner na me ne kan enti electoral commissioner eno obeyi interim government no okay anye electoral commissioner no wonu na obeyi interim government no say openi Kwabena Dufo ene yayi ni interim government say no no ene ebe gina wo man nanim wo man ni ho abakosem nyina wo beda bi di akina wo man ni nyina na yenhwe in the eyes of politics say this year about to afi obi obeso di president bia no campaign or investiska or nisike kwesem na nti ombehwe ama mehwe no in the eyes of politics politicians because politics asem say no wasting na politics asem na ye ka onyankopon anum asem na me ka no wo si abato no yen suspend abato no na yenyi interim government which is Kwabena Dufo finish okay asem no nyina no enye obi a politics obi a wakotu ese enye no asem na onyame ka wo si yenyi interim government yen suspend abato no na yenyi interim government na interim government no opani wo se Kwabena Dufo wo se ono kwan ni wo man pani a waka wo man mu a onim wo man ni hu abakosem wo man no bobie oni wo man ni gina bre ni di wo man ni free ni di wo man ni koduro eno ti no ono papa no wo se yenyi no enye se bibia wo medi president anaso enti no se yenyina ye de enkotodwe no ebo mpaye 40 days and 40 nights ni wia eni ebe yi leader ene electoral commission obi ne ka na asem se ochia me woni masemka osana na wasumu a electoral commission mu wo dwumadi mu wo asem ebo ne po eno nti no sade anyame enum asem aba no yentimi ento yakopon num asem de ento ntwene we have to listen to the voice of God eno nti no yen suspend a freeway about no na yenye akomkire omani nanya akomkire 40 days 40 nights na if you onom no yenye interim government the interim government ni we are they are aka yakopon e de beba no na yen taking it from there nti mama free say emra wo share say wonya sa revelation wonya asofo mpanimfo yi bi even say archbishop mo ene asofo kokodama mo Ghana be ebi no ne
a discuss no matena sa ka asem we mu na da bi me nim sofu bia me nim obi a me nim sofu bia ena me fi say archbishops wo ho bishops akese ni de wo kan wo mu nyina wo ho enti no se onyame nyi nkyere wo mu a me no me de no me nim ho hwe de onyame aka na me ka enti na nye asofo asem we no sese no enye asofo sem enye nkremosem eye wo man me de wo man ne ho asem sese no de eye wo man Ghana no ho asem onyankopon se wo man ne Ghana no eda so no eye no me nti yensisa wo Ghana no mfiri wo man ne so na afi abato no aye beto no yen suspend ni enyi interim government we nya asofo asem okay ti say man yes sorry jumade yi so yi na ba cho final words abeka a kire obi o hwe yen o man Ghana ne mo say oh me final words de eno ana maka no onyankopon si o man ni di ni yensisa na fe yenyi interim government yen suspend abato no yenyi interim government enti no se empanimfo tie mi a literal commissioner me the pen drive wa koma no speaker of parliament me the bia koma no chief imam Christian council me the bia ko ho enti no akade me de be ko gamanche on de say ja na anim ye nko no yes enti ana afa so ni free ha meko otumfo nso ho okay enti no obi a wo tie ni bia no munyina mon nyintum asopam na mo de mo a momfa mo ani emfa nhwe se de sese wo man ne bobre ne de wo man ne tie no momfa mo ani nhwe na se onyame anum asem a wo ka no se nya nokura amubehu se ye nokura amubehu mi momu de me sonkra mi komumu enti no mi mekas mi nyina ha enka se wonyankopon sese mo anya enti no se mpanimfu antie na sopam na se wo mo si wo mo de wo mo beye ne wo mo beye a me de me kira sem efi se bia si pen no wa pensu esi enipa edidi numwe afe obi a di few obi a kan ye ope until say emre ni duru ye anti media de mahunu mani so se emre ni duru ho no mo de a me de ho de ma kira nti no de me nya me de afuma me ena maka no me mfa bi nka ho ena me nyi bi nsum firi mu ne e waka no yo ahwefo na me enhyira so wo jemre na wo ya aso na wo tie ne a nyame enam ne difo na ne akwa so ode breye mpanifo ka se ni se yesuma nyansafo me pa cho me ntwa wa no me nye difo me die me yesumafo okay nti nyame nam ne sumafo so ade abreye ni mpanifo ka se mi se yesuma nyansafo na yesuma anamontenten enu nti no you see, you can decide to doubt it, but then it's none of her business, none of my business. The yango ponu masem akbano, and no. Inti no, ubetimi ajiedi, ubetimi a brushing off, but then the yango pon so obey no. Wo jidie na wo jie den ase wonjine no. It can't stop God from doing what He wants to do. Ebi si no wa brese den na ye maame eka no. No wa brese yango pon esuma no wa say no wa enye empam san esen no. Okan bia omanji antum but omo anje nie no ansi yankopon kwan se nyame emfa enye de opese woye enu nti no we ne yankopon aka nti no electoral commission we want to hear from you the yankopon ni masamoka no ti ma wo number bi se bi obi hia wa obetimi afrewo e wo so ana men number de Pastor production pastor mo fa me phone ma me na me fa man number no entuga pastor
Momfa me phone so ne ma me. Ne number no. Ono oni Ghana hanti no. Ne number ne Ghana number ne ni meeting. Ba cho momfa me phone so ne ma me na. Me mo bo ma number no. Na wo hia na wakro no. For anything, Electoral Commission. Ye hwe mo kwan se mbe frɛ mo mi. Na me ne mo mi adi nkomo mo ne no atena se. Adi nkomo. Nti mo mi number no enie Mommy Ghana number no any 053 71 20 519. So we hear mommy but your number we na obefre mommy e wo so 053 71 20 513. Was see edin a Nyankopon e di ama no emra obo sa de we na ye Mami Duku. Mami Duku. DUKU. To me say the number no SA2 GBM. 053 71 20 513 519. Ano ne number ohia ma wo so a obefrɛ no. Ano nti aha ene de Bible say dwumade ebesi. Nyankopon ya adoma dasene yebesan ahia. Kai mesai kai obiem say dwumako mo so masene eme de dwumade ebrewo eye Top Gen Multimedia. Na Top Gen Multimedia edi nyoma ebere wa ha printing photocopy large format printing dwumadie bia o ye birthday party o ba se ye me streaming ma wa betima ba be streaming ama o ye yie dwumadie biara any idea biara wo ya o ba se ye me streaming ma bia no bibi kakra bi na be jewo na ba be streaming ama wo na o ba se ye photo shooting so a ye betimi aba ba ni na ama wo eno nti no ye number ewo screen ase o free na ye no bedi nkomo na dwumade bia pese yemeyema ne ba be yama. Nyankopon ya adoma dasene ebesen ahia ewo Bible sese dwumade so. Until we meet again, nyame ka kire on se hwe ho ye na ho ama asem. Onyame onhyira wo. Onfom free inhyiramu ko inhyiramu. Onfom free enuyam ko enuyam. Ne ye wakoma so de biara nso Onyankopon emfa